Kamb-ini cia githurano kinene ithiete na mbere na gwakirira oria thiku irathi na mbere ikunderete nacio ngwataniro na ciama itiganite no gwithiete na mbere na umathi wa kura. Uumuthi munini wa Raila Odinga ngwataniro-ini ya Azimio na Umoja Martha Karau atinda giikaro na ruriri rwa Gikuyu kaunti-ini ya Naikuru itemi-ini ria kuha muingi uyu na kwendia kioneki kia ngwataniro ya Azimio. Na ukichagua rais, fikiria ni timu gani inaweza saidia. Tumesema timu ni mbili, timu gani inaweza kusaidia? Bas, weka kura kwa baba na mambo kuisha, tuwafanyie kazi. Karua ni ahinyiririe wirutiri wa ngwataniro ino hari kuhurana na ciiko cia ungumania undu umwe na kugacirithia githomo bururi-ini. Na tukisema tutapambana na ufisadi, wewe usibabaike hata kama wewe ni mpinzani. Hakuna mama amebatiza mtoto akamuita ufisadi. Ufisadi ni mtu anachagua hiyo njia, mtu mwenyewe. Sheria ya Kenya itakuwa moja kwa watu wote. Awe ni mtoto wangu, ni dada yangu, ni dada ya nani au mpinzani. Sheria ni moja kwa kila Mkenya. Niokireire ang'etheri yao akiuga makoretwo makirira a Kenya ciraniro cia maheni akiongerera ati urugari wa kamb-ini cia Azimio ni urikitie guthingithia matura. Wapinzani wetu wengine wamekuwa wakitembea miaka 5 sasa. Tumeingia juzi na Mungu anaendelea kupanua njia. Imebakia ni safari fupi, na tunachohitaji wakati huu ndugu zetu ni umoja wetu. The most important thing ni vile tutaweza kufanya campaign ili tuweze kupata ushindi. Hida-ini riu Karua ni uritie muingi uyu gugathura atongoria aria mari ngwataniro-ini ya Azimio niguo gukahotithia thirikari ya Raila Odinga gugakinyaniria ciraniro ciayo kuri muingi. Na ciigie ugitiri mbere hindi na thutha wa githurano, Karua na gavana wa Naikuru Kinyanjui ni mereire muingi ati thirikari iri cemba gutigirira gutire mundu kagagio ni undu wa githurano. To provide security during this campaign time, during voting time, and even after. Your work is just to make the right choice and ensure that you put leaders who are compliant and who will take care of your resources. Mucemanio mwe gatagati ka miingi iri kuritwe kihanika na guthie na mbere na kuhanika muoroto munene ari guthie na mbere na kuha muingi na gutigirira ati ni waitirira kura ciothe mwaho-ini wa Azimio na Umoja. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria mbaru ku gicigo bunge kia Girigiri kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.